Televidente Bombinina, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós vamos pedir de Taekwondo, by the way, nós vamos pedir Tiger Taekwondo Academy, que ainda cabe forma uma diretiva. E tem caso que nós junto com o nosso presidente e vice-presidente. O presidente está conhecido já, Teo Rodrigues, que é motor da Tiger Taekwondo Academy, e como vice-presidente, hoje no nosso programa, nós temos o senhor Albert Tillman, que nós vamos conversar. E mientras dois chiquitinos nos dirán, está Christopher Diaz com Ethan Cruzey. Nós vamos ter uma cortica, assim que nós vamos ver que nós estamos conversando com tanto Theo y Albert. Televidente, danke porque nos conocemos. Estou com Theo Rodrigues, presidente da Associação Novo, Tiger Taekwondo Academy. Está bem? Como directivo novo, Theo. Conta-nos com que saca de história. Claro, danke para tu coisa, para mim, que me tem improvisado, danke para o espaço que você está dando todo dia a Tiger Taekwondo Academy para nos lograr informar sobre el pueblo de Aruba y personas que te gusta taekwondo para nos informar lo que nos está trabajando y lo que nos logra de diferentes ocasiones. Bueno, ahora nos ha venido con algo, una innovación nueva. 2015 me está viniendo con algo nuevo, lo cual está una directiva, lo cual ya está viniendo una caminata de mi pensamiento, pero ahora es con la vida sin grande y va tanto muchas dentro de mi escuela, eso significa que ambiciono por así de cosas. Antes mi tata de manera no se pudiese, mi tata de hombre orquesta, ahora ya no más. Tú eras un octopus. Sí, lógico, vos tata queda en la huelga, vos queda cansado de tanto trabajo que vos estás haciendo un campeonato, de manera lo que nos da, Turaña nos tiene un open y vos te quedas siempre trabajando así duro. Naturalmente vos sí que trabajas duro para mucho nada, pero ya de una manera más dedicada a nada. Albert, den directiva nova que de Tiger Taekwondo Academy. Que te botaria? Minha tarefa zorg para uma visa para tornar de porrassi no trabalho. Tá banditeo também para ajudar ele. E nós está consistir de 8 membros, não? Incluindo o Teo. E também nós temos secretária, que é Angie Ribeiro. Nós temos tesoureira, Nuri Kelly. E comissária Nanta Luciano, Paola Tillman, Natalie Ventadal e Hugo. Nós tarefa para todo o trabalho que está fazendo administrativo, todo o evento que está organizar, para nós estruturar tudo sempre. Mas tem um treinador novo também, não? Argentino. Sí, de mi escuela. Sí, de mi escuela. Está ayudándonos, lo cual está una persona joven profesional en la área de internet. Él hace posible, imaginaba que ya no se comenzar con el Open de Tierra el Open de CMP y ya 3 países a confirmar acaba en un lazo de 10 días o 15 días que nos... ¿Nunca con que eso se te ha pasado? No, créeme, algo así está sumamente importante para nosotros y está lo que me enseña también, que me invita a enseñar para nos trabajar tan rápido en internet. Y realmente es algo que le ha dado a Tiger una... Y no solamente Saki, vos se va a Skoll tiene 40 miembros cada. Wow. 40 alumnos entre muchanán de 4 años hasta muchanán de 16, 18 años. Y tú de cosas que nada está de trabajo que directiva está haciendo, ¿no? Televidente, la canción de Time Out, cortica, sin que nos enviamos, está conversando más con Theo y Albert. Televidente, danke porque nos conocen, estamos con Theo Rodrigues y Albert Tillman, ambos miembros de directiva de Tiger Taekwondo Academy, desde que 2 titanen die laten niet bezig com snelschaken. Albert, agora que não, botinho tarefa, é importante, como vice-presidente, vou pensar, é maneira que o treinador, é dedicar o tempo mais na treino muito grande, sabe? Também tomando toda a parte administrativa, organizamento de barbecue, paramento de caminho, tudo isso, né? Aqui mesmo nós temos car wash na caminha, no dia 29 de luna aqui. Também está de 9 para 5
y el lugar também está na Palm Station Santa Cruz. Na Santa Cruz? Sim. É lá mesmo? Sim. Cerca de casa? Sim. Quanto você vende ticket? Ticket está 25 florim. Yeah. 25 florim para car wash. Para o auto lavar. Para fogo. Aquí, en nombre de Tiger Taekwondo Academy, no se vaya a hacer una donación al señor. No, me te Sí, contribuí. sí, sí. A nos quiere para vos, el promedio que te va a lavar auto. Si la gente no viaja, va. Está 8:30. A 8:30, usted llega y nada, no es por. Esa está una colaboración que nos está haciendo para votar el promedio de personas que te llega y nada. Y votar el promedio que te llegue y el que te da una de suerte para no haya más personas. Ese está, pastora, nos tiene diferentes actividades que nos estamos haciendo. Nos está preparando para ir a Surinam, nos está preparando para ir a Orlando también. Entonces, ahora que Turco está de manera directiva, nos está trabajando adelantada. Necesita algo que realmente te llename de tanto deseo de seguir trabajando. Pues ahora a mí no quiere que me pueda lograr algo así. En el 16 Tiger Taekwondo Open International Championship. Mi papi sabe algo, ¿no? Seguro. Es aquí promete que nos estaba a comenzar. Después de un luna o 2 lunas, mi por ahí llegan ayer, así después de 2 o 3 lunas trabajando para mí logré. Es aquí más logré en el momento que nos ha planificado en una reunión, Kiko lo que no sabe trabajar. Era que da clase de viaje. Wow. Nos está trabajando internacionalmente, nos ha mandado tu invitación capa, ya nos tiene 3 países confirmados. ¿Cuándo te confirmó? Surinam a confirmar, Panamá a confirmar. Wow. Y Venezuela a confirmar con Mariana Chassi. No sabéis, tiene un promedio de 10 referee internacional y está un evento. ¿Estás abriendo más países? Sí, estaba ahí más países. Seguro que sí, pasó. Ahora falta San Martín, falta Curazao, falta Colombia. Pasó ahora Colombia, estaba bien el viaje aquí. Estaba bien portada también México de otra persona que nos manda diferentes invitaciones para nada. Entonces, supuesto de que realmente no sabéis más gringador para Aruba y más país também confirmar também. Me saco você não gasto, me sabe sempre Aruba sostenemos, tá? Você Sí. Sempre que promete. ¿Cuántos años acabó? 16 años. 16. Pero el viaje aquí está bajo CMV, lo cual me avisa ¿cómo se llama? Me he olvidado su nombre. Andy de CMV, de verdad. Sí, Danky para su colaboración, de verdad es algo que él hace con nosotros. Sí, Solonier, Armin Solonier, sorry. Armin Solonier está una persona que si me tiene 16 años trabajando, evento aquí nana, 16 años, hombre aquí nana, está colaborando con Tiger Taekwondo Academy. Hombre aquí nana, de verdad, está está colaborar con el deporte, está contribuir con todo lo que está sano y con todo lo que está folclórico, tu cosa en Minera Quinan, siempre está su man y su pensamiento está en todo lo que se llama deporte. ¿Qué como usted va a hacer pensar como directiva? Ya nos tiene planeado. ¿Y Carlos pidiendo? Sí. Aqui? Tengo que para aqui nós tem car wash, pero também nós tem certo quando nós também assim durante o torneio, para gente não custa bem. Nós também vende, nós também o action nós por rifa para rifar também. Então o action nós corre a fundo ainda. Wow. Televidente, 29 de março, Carlos Wash vai ter um lugar. Está na Santa Cruz, para trás de Valero na Santa Cruz, era uma baita. 25 florin para auto, na troca para auto, spec and span, na visa. Para dentro e para fora, agora se lípidos. Na questão de baixar o nível, não tem um só usar que eu começar a banda de sport hall e acaba de banda de passa o McDonald's vai, assinatura bem da supla de saco, de lá o sujo saco pelo auto. Pero esse aí não tem problema. Este taco nós também está contribuindo para uma atividade sano, caminhando assim um pouco mucha, assim consta sano. Hermanos, me digo felicitado por mim, directivo que você vai também, para bem, welcome.
também hobby éxito, que torneio que não, por mim viajo tem 16 anos, eu tenho 16 anos para vir a mim, eu que botou em 3 países assim ali confirmar. Sim, sim, sim. Se que não estranhava que viram de mais. Televidente vão apoiar essa que dia 30 de junho, 30 de maio, toma lugar na Centro Deportivo Diego Cruz. Nós vamos informar hobby mais sobre o torneio que não acontecendo. Hobby suerte. Thank you. Hobby suerte, hermano. Thank you.